Talofa lava Samoa. Sio uatunu upele ile loto maleanganga. Fefe ea li ile mele ua yai ia kako Samoa. Ua makua ialu ni lunga le kau faleanga. O le kau kuwai. Ma le kau mawhai lava esu e masei. Inga i eise mea ia kua inga i whainga malo. E sa o ai lafo. E sa o fale i kua siaki whaanga le aso ia. Wa o le iloa po le lei po lo leanga. Po le mea. O lo o iloa po mana malama i le mea lai kupu ele komisina o leo leo. Ai o le kau mawhai lava esu e masei. Ina ia va ili lava se awala e tauleanga ina isia tātou whainga malo. Sole. Ka whewhe ngai ka ngaka sole. Pole me ea o kualifai lo ka ngaluenga o loo whai. Whak wai fo. Ia. Whatalo whatu le neia sapati. O te whamalulu atu pe ona o whai atu anafi. O ausa ilo mafo whawha peo la whamalulu lo ngai asa. Sole au kia wa ai e ku a sole. Wale ma whaingo ka kālia mo ka ngaka loko ele ma loko palpala kaula malama. Au ka ngaka whai mai olo o iai le tua. O ka ngaka e langi me swafo le tua vi ingo le tua. Ai vai aku sole ia ol mea ngau whapea. Ia ole a whai aku loska ko whaasoan ngi aso. Ia whamalulu atu ai. Whamalulu atu whai pala ato si sila mai la e whai whaasoan nei aso. Ia ngau sau ke alu e whakau. Ia o kau whapea ia si whake alo se whaasoa. O amai o tau le nei aso. Manuia o tau. Ia ole aso le nei la aso whaasino le aso whanau pe ka u whawhingo fio loka maiki Ia malo lava manuia tele le aso sae whaasino. Ia o tau whanau. Ia mama tau fo. Malo soi fua malo langi ma. Vi ia le tuo tātou au dia mai le nei. Aso matango fie. Whapopo i aso tātou wola. Aso whaasino i le whanau o Samoa. Ia ele ngata i alum whanau Samoa lo o lalam papa au Samoa. Ia whapena fueni sila ma Australia. Ia walo ke vai aku. Ua makua ai sala lau lunga o Facebook. Ia ngai po nga aka fui na i alum whanau i whamanatu ailo la te waso le nei aso Ia mania tele la o te waso tamaiti. Ia ngal pau fo ngai aso e mua ai o lo kai o koe kuringa i so le wharisaka mali umua. Ia o leo langa la vantato wala mai ai. Ia whatalo whatu. Na i te mama tina matua mai o tau. Tai tono lo manuia lava o tau i le alofa. Mane angale lei o le tua lo tātou te maa. O la inga sa le vi. Le pa ia man mamalu o whawhiangi inga taulani ma o tau whaletua. Ia maise lava o no whaalo. Ia whaftai pea le o tau onsai. Whaftai le tauatai. Whaftai te talo. Ia olo o manui a lava mea le alofa malanga lei. Olo o manui a foi mea malava i le nei aso i Malaysia nei. Fia loto. Manguia mai ka longa ala ukambale ngoku ke alu makamanga fia. Ia tonu lai o te whai ungal vaso lea. Ia o mau alo sa vango alo makamaka lau semi-final Ia o mea umalava e toi whaafo i lava vi inga. Ma ale whaafetai i le tua lo tātou te maa. Ia o te rangona le ale umistas whaasoa. Aia ole a kako whanga sa o al malama. Ole a kako whanga sa o lawan malama i le mata upu pei o manga o kako ke whaasoa i le nei aso. Ia au wafo i le nufo malama o na i tātou tangata. Ele ngata i tātou tangata. Ia ole au lango fo i woma pa anga
ngai ke I aua alu au faiso o ale afo. Le mea ka ole whakangava lea. Ia matosina tuai le whaafonga ia mai moa ana I tātou ka tangata ai mai se lava ia nai tātou tina tama matua. O faiso o ale a mio leo leo. O leiloa. Ai whakangava lea. E whakangale I loa. Ai se ona e pea lau karang whai aku. E makua I mangingo ai lau sisila mo lau mai moa. Mo ka o leiloa mea sa. Ai whakangafa o valea. Onga o kam whai lava. O loko leanga ma loko lea ma loko palpala. Ia o le nau o man sa tau whaafonga iei. A sisila mai pēle video lea. Foi a pau por sunga pau longo tino. Ele mena é o freloto. Lo foi um professor. E eu fui ninga mai valea nga ai ina de lei de lungo tu la me foi de fanga malo fia me tu. Ale mena é o freloto. Pena sa no. La vai ia te mi e tu ava no ai. Se fa ma vai ai foi le ai se mai foi le tu no se ma fo anga. Onga le e talia se fai unga famsnonga. Ale susunga ya longo. Lo ngafa mal fa fi le muino le tu. Mai se te mi umbi. Le ala vai fa pe mai ya wa na me ale me le fam talanga. O le vo tu. Tela me le nei I lo mai tau de so nafi. Ma lo mai tau de so nafi wa lo te nei sa mo. E la ngona uma le ngana ma le fa longo atu I leo ma le tanga venga leo anu fesino te mai malo longa te ta pena mai e fodinga mai o le matua I manatu ma mafa leo me le tu awa a fai a longo la to te fai foi se tasi foi o leo o ai ale leo so sai tonu e alu wala le a fesa wel me tia le ke ia tu li pai tá ele professor e ole malia ole ia me ne o pulenga me tau management e wa ia fenga malo tu lai mai ia pe ia la tu e te man tu fo I le fo isa o le fo tama di o lima te man tu le wa una fa man we lo fai pule e le me ne ia sa fa pe la via ole toi pale me foi la se te bato a tonu a nga mele kava uma melo sa no professor na fola ele fai na malo le fast e mela to te faia pe a tu lai mai I determinado vai a fola le tangata ia lango ina le fai na malo le fast le pe folinga mai lo avel fa mo fast I mena na oila to support ai tu o le mea tāua na mafuai o le nganga whanau noa la lo tu lai mai e se tu langa mas jas o le mea lea o le o mai lo tonu muanga I leo Emanuele tu nu la to mea le mo fai ia pio sa no professor kava mo me mena lo sama a le kona karate lava ia le komisina ua maea. E le I tuli ina le komisina ua maea lana tolu tausanga. Maea le tolu masina le na whaopopo toi whaawawai I lona tula I mai. Ia a le foi e te lele avanoa. E toi apalai ai la pe toi talusanga I le tūlanga komisina. Pe a toi alu le whaasalalanga la le tonu le whaava yaso. Ia ole na ua matua e manino le lei le folasanga a la fionga le peristene o le Jaws. Po o le vaenga la whaasala. E le I tulia le fionga o le sa avea mo komisina. E le I tulia ua expired langa konkarate. O expired lang konkarate. Ai a tau whaafofonga nge whesidi ngai kulia koe kakale o saia. Ai whesidi aku, o le polofesa. Le langi whai mai polofesa. Whai mai, ngā kuli e le fast.
Ona ua whaalongo le whainga malo e o lātou tangata langolango. Sei kausi na silam ko wafonga sa mo ingai ko inga ka ngaka whapengei. Ma ua ia whai e ini tua inga ole makua i whaavalvalea. Au kene i loa po whea e iai qualification ngi ka ngaka whaasara lau. O te lewa ai mo lalo iai. E atou si silam tau fuafua tu iai e latou whaamatalanga. E manino lava. Ole tau mawhai e whaaleanga whainga malo. Olo tau mawhai e makua i whaafei ka ngaka. Ona ua le awai atu i al whainga malo. I le mea le manga o ina kou. O aina kou. Lea ua whaamamafa mai mawhai mai wa kule whainga malo. O ngal whaalongolongo mausika ia whainga malo. Sole. Au ke ofua uia ingi ko inga ka ngaka whapengei whai mai. O le swafa o le atua. O le maoto vi inga o le atua. O le ami o tonu mali. A lea makua i manino le lei i tangtanga i masi sila atua tangata Samoa. O le mea le ka o le loko le lea ma loko palpala. Sa whafofonga uma le malo le tunuu i le saunoanga manino a le afionga le sui paramia ia po al minister fo i tupe. Ele whaalongo pe le whaiani whai unga al whainga malo e ni tala e whiawea i mai le social media. So o sesi lava. Alona winga. Olo o based le lato whai unga. I le lato review male li poki sa au mai e le pisasi. Ua umar kong kalake le tulau lava le fionga o le sa avem komsina. Ua mae a lana kong karate. Sa saunoa manino le sui palemia. Sa feiloai matala noa i la fionga ia awapa au. Ia mamamolia i fo i le lato whaafetai e tusa i fo i malana au nanga. Mai le telo tau sanga. Ila vea i o ia makomisina o leo. O lea makua i whaapongi sa makere i doa. O le mea mongia. O lai doa. Ai pea ngofa yak. O le sa ili masek. Sau noa manino fo ina whianga apa au ua ia talia ina. Ua mahe alang kongkalake sa moa. Sa i ai. Ua mahe ale kongkalake. E mahe alo kongkalake kaka. E wawa ai le lei po sose kampangi e review pe kankoe wha au hau. E le pei ale mea ale HRPP sa whai. E ke i au whai meu koe kofia. O le asa kousi sila i the process le whai le whai nei le whainga mano. Toi whaa salalau nea wanoa whainga luenga o le komisina o leo. O lau koe wha salalau. Ma olo o toi iai lava le avangoa la fionga ya opa au. Rau whalongo lau koe reapply. O ala na mea saia. O ala na mea. Alan mele mga oi elisai. O e malama ea ile SSNga o le terminate ma le expired o lau konkarate. Ua mae e tau tua peia ana sinafia. Sa toe wha o popo e le whainga malo tau si mea. Nai ai. Le fionga o le sa avem pale mea ia fia mi. Sa wha o popo le skolu masinga. Extend ai lana tau tua. E whakadikali ai le tau nuu me whainga malo fau. Lea lau tau nuu me whainga malo fau. Ai whekau i le lei mai o le extension nga whai ek. O la si mea. O la mea ngai mga oi o sai. O la mea ngai mga oi. Ka ilo iai. Ke waki ngai fo le uro kaka. A le uka koi loangi. Le ai lai whaavalvalea sa o kaka lo sai. E whaavalvalea. Ua expired. O lea fōlinga mai ko a wha ila kou ko reapply. O loo a fi ai ma lea sa a vea. Ia, a whai a kuale review
al pisasi e koyanga va pole ale performance ai a faia koyanga va ia ale al mea ku oi pe va pe e sila fia lei sa le lei fatino ina ngaluenga ale sa avem komsin awa waia ili mai mo ele ko mai mo sa kaimi tu lo la vala fiong ale sa ele ko mai mo sa kaimi langa e fai sin kelo mea pi o sa e faia ole ale ko o la ala o fasanga sanga sa o kwala ya oile sa ia male tu stala lea sa faia nga fesini fa vale valea ele taimi fa tanta noanga male sui palmia o ke lei loa ile mafina lea po ole mea o fakanga lei loa po ole mea o fa val valea sa o kwa inga kaka fainga luenga ia makua ile koe manga o mia o kau fa se o kau fa se sole fai mai is it a plan o se plan le ala fo al vanga fa fai o mai roku di lo kom singa leo ua umanga fa mamla maku o expired ai so mai sin fa vale fai mai is it a plan ko sina sa mo ngi ko inga kuskala fa pengi ole makua le ai a se fai ai ele kaunkoe kaulia ko inga kuskala o mai mafesili al mea fa ko ai e fesili fa valea ale sila miole mamalu le kungu ole uka ko lo umai le mea lai ko kongo le loko ole kuskala le mafinge le ole o so mai ko inga fesili fai mai ia e pe folinga mai ole uko fa longo au wal mea le sa fo kau kakala ia au lango fas kau ngok finga malo kudi lole ai nga makua i mangingo le lei ile saunoanga na fionga palmia o tu tino ia o fainga malo e la tau te sila toto ai sea le nga wa makua ila le kungu e fainga pio ma fainga fa iku au al matanga luenga o malo ele o kangaka umala ai mai se lava komsinga malanga au keng o ai la sesi ale i kamale fia ile le fa maongi mal pio e kau le fa makala kua le fa maongi o le sa avem komsinga i fai ngangal benga makua i kele fa longo ya ku e pamli mo ai le fai ala mi kong ava kursua ale la fionga ile sunga laule male to afa mai la ko ke va ai le mamafa upu le mamafa upu defamation is a defamation e fai se mamafa upu arkai ka ele ko ngai sa fai o nga ka ke lo ai ole makua e pi o la val menga sa malai ngai ka le kungu ele sa avem komsinga so wongo mea malanga tau ia ele kaunko avem komsinga a o expired langa konka ele ikulia sa ia ele ikulia malema fingelea a o fainga ko inga sini fa valvalea va penga tu lo lava pa ia mo man ok de loala ya oi po fenga e sau ai malau kuskalanga a kaunga e loa lele me kaunga fai ma fau mo anga ko inga sini fa valvalea fa inga fa penga fa mai is it a plan o terminate sorry o fa ko umale le konkala ke fa mai po terminate e ke oso mai la e fiangangu mai ai ka kaunga e malama ile winga upu ye lua expired male terminate ole terminate sack fa mukala au nganga ona oni mafua anga tatau pele umala kon kalake pe ko kasi pe ko lua ka usanga la kon kalake amanga o alfainga malo por pulenga e terminate la kon kalake terminate o e mamla le winga al menga ole expired ua mae alelei tausanga o lau konkarate.
ona failo la i o le review o le pisasi ma le whainga malo. Pesa le lei whatinoina o lau tautua, lau au nanga ia po lau performance foi. Ia ona toe whai eide o le whiwhiringa. Toe whasala lau le avanoa, po aie mana o mia, ia ngā, e iai foi le avanoa, o le sa avea ma komsina. E koe apply e foi, angang sau ngō mangingo mai altina ia, le fionga le prestenio au whasalau. Sau ngō mangingo mai ia, o lai foi e iai le avanoa, e toe apalai ai, le sa avea ma komsina. Le mea leo le filosofi mai, fai mai ia mama, se whaalongo ia, ma malama ia. O le whasamo le kaukakala i res whapalang. Ai anga whape whapalang, wa kau karaku mai ai, le malama wai leo se kakongana. Ai nga mako ai mangingo le whafonga Samoa, le wha malama ina e la fionga le sui palimia, le mafu anga. E lei terminatinga. Ua mahea lana konkorat. O le hala se si mea koe oi fue sue, oi le sa ia, mai whawhinge kuskala lea. O le hala se si mea, e koe o ai fue sue, ma kau ma whai sa iri masei. Onga o le loko lava ua makua i pala uli pakoi. O le loko wanga o kingi whangu ka ei almela i a whai mai. Vi ingo le tua. Ai fesili profesa. Ia e ka kau al profesa. Ona ia malama lele. E ta tau ona malama lele. Ai a whapea o kele ma wala skale profesa. Kele ma wala skale profesa. Ai a whapea la sa wad kale profesa. Ai whakanga whavalea foi. Ai. Waka uvalea i foi malanga profesa. Whea koe foi. Ai sa mo ai. Ia tātou manino le leimo tātou man malama. E le ai ma se awala palpala o whaiel whainga malo le ai. Wa mai alang kong kalake. Toi advertise le avanoa. Ia o nai foi toi mawai le avanoa lona unga. E mama mea i oloko mama. Ai au mai ele au kingi whangua. Ma le au mangongi le anga ma fau mo la koloko. E fio wai whaasau. Oku ai ngala ia sa o ai lorkala kule epa. A sasa kwa so whangua ua make ai sanga sasa. Sasa kwa ua make ai sanga sasa lava. Malama ia. Awar koe karangoa e le tūlanga o le ua manino le lei mai. Tatou whata talila ia i to tonu o le whawa yaso. Po ai o le ai ala pe ako vai a koe kuma kako kamo au pa au. O le ala sisko kala la fai o le sa ia mal fingina. Le ala sisko kala la fai. Pe a pe koe fifidia o pa au. Au le upomongia, ua finito. Tu lau lava le usa ia longo i tino. Ua mae au fai na ia tautua. Ua mae ala na ia tautua. E le kai fo ianga nga whangalo ingalan tautua iso tato tunu. Pe sa le lei, pe sa le wha le lei, pe sa wha maoni, pe sa pio. Ia, e le ia se tam whai se mea ia leanga tam whai lava. Ai, o wha o so songa lava ma meo poro kiki patpala. O ka ngaka sa kuku mai kua pe ole kai whai ama kau whanga le ma. Ai, ole kai whau, ai ngongo le, ngar kaka mai muli mai ke oi Antonio Menga ai ele stanga ta ele ia lo failanga luenga ele mana e fai semen le ia le mo mau masamo ia o mai alan tautua ia fa Thailand tautua o ani mele le fa tai vi ia le tua o a foi ni me fa le ton vi ia le tua o le time le nei o le o sa uni atu tanto fainga malo e to sa idia sesi e ono mea maanga vaa ele to fingal kom singa leo. La wingo leo no mea, fai le amio tonu, au al fai tu au, ma ia tau sisi, i tu la fono ma fainga faa vai. E taita ina ma lima taita ina, i fatino ino la tonga luenga. Ia tatou fatatali la ia, sa ia ongo sai. Ongo sai.
Paual meol fakat kani kai me e kali yau konga ia wa oeres kangaka wala kai me kali yau konga lele la wa kako fakat kali lai to ino mai fes pole ase kala nelo avere su la se simea kako kalia tato talia se o maia o ke kala sanga wa o maia kako oe e o pongi malo au koe fa longo se si i a papastui aua o le ko fa fonga fo le fo o mako i sal mala mai papastui ia le a inga fa fenga inga le kase e fakasa ia ma accuse fai mai wa kongel malo ku pela ko ma so le ke o fo ia ngi ko inga so ke o fo ngi ko inga kuso ina lo ke lo sa ala ia morio e ka mai ku la morio fai se swinga la sasa kwanga me o pe a sasa pe o male o langa ngei o laua le fast ole afo amio pio ma ele ko vale sa mo kongi kupe ma pe pelo pe nga oi pe ele ko vale ngai sa ole le ya morio ele ko vale sa mo o ai ngai pe pelo o kanga ngai mapunga mai fau nga mangukunga a fe ko fo i ke fo ia sole ia o matua fo isto ina ai paule meo kako kalia tato tapua infatatali ia po ai ole a to fia avea makomi sina fou ole mtanga ngalwenga leo ia ole au makanga kau waka mai ai kako fakat ke uma o luma se sisangkala ai kako fakat po yola avea makom sin fou ia o se amatanga fou ina tato ai tato ona saim tato fatatali se so ia o mai ia ka ko pongi ngai fainga malo ngale lima fo ia kausanga ia ngako yo foi la ia ko fai ko palo kan me ko ke manga o ol ko loa le ol me ka nga fai ai fa nga vale ia nga ole nau sau no mani no atu president ole Joss ele itulia au pa ua expired langa kon karate ma o lea fo i aila vanoa i tono fave aso nei e toi apply ai fo i pea wa mangingola meanga ya tatoli sa munda la vaya nga ona lea sa patile nei la so fanau tatowo ia tapo ia la so fanau nei aso ami oko ai ko fas po masima al mele ya o fas po masima le ma fa ai You're not. Tato fasona sa mo neyaso. Remember, like, share, ma subscribe. Subscribe il kako channel vi ele tua. Alofa tele atu fa manuele tua ya auto neyaso. I wompa anga umalava subscribers fa afitai tele la utolongolango fa afitai ya o tau finangalo. Ai toi fa manentu atu tau tua na lava le tato ngangana. Ya ngai vaenga makua mafala ko palau vali. Ya, ki nga alo fa ya ai kawanga remove pea kawanga ave ese pea tatuana ole se laupa sene iva 99.9% do kako uma matango fina ngalo fa alia ilea aso male aso tatu fa so avi ia ilea tua fa tele le amana ia ina o stu alalo fa malu lua tu fo i le tele o tatu fa so ia ilenga ngana tau le tamali i tau whafonga ia wha ma ngalo mai si o tau tali i wha ma ngalo mai mus mal wha soa ai mo taminei mo moli a tolo wha anga mo tau malava mai a mus mal wha soa wha seifua